Konnichiwa, minasang, o genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay! Kung interesado ka makaton og hinapon para trabaho, biyahe o personal interest, abaniranig tanaw akong mga training videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan. Ang Japan abli sa pagdawat og mga OFW gikan sa Pilipinas, pero ang problema kay ang kakuwang sa pagbansay sa Nihongo. Kung makasulti kag Nihongo, dali ra ang trabaho. Kini ang ikatulo o katapusang video parte sa hiragana o Japanese alphabet. Kung bag-o ka pa lang o wa pa nimo natan-aw ang lessons 1 ug 2, unaha-una to sila para sayon ra nimo subayon kining part 3. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Ready na ka? Hajimemashou! Ang katapusang bahin sa atong hiragana lesson mao ang digraph series of hiragana. Unsa man ni sila? Kung imong mahinumduman sa part 1, atong gituki ang kining basic hiragana table nga gilantaw nimo karon. Unya sa part 2, gituki nato ang mga diacritical hiragana katong G, Z, D, B ug P series. Karon, kining mga digraph hiragana, mga bag-o ni siyang hiragana nga gimugna isip kombinasyon sa tanang hiragana nga sakop sa vowel I series, kaning ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, ug pi, ug sa tulo ka hiragana nga sakop sa Y series nga ya, yu, ug yo. Klarohon ta kinig tan-aw sa sunod nga mga slide. Mao na kini ang digraph hiragana. 33 ni sila kabuok. Ang ki, parison og ya, mahimong kya. Ang ki parisan og yu mahimong kyu. Ang ki parisan og yo mahimong kyo. Pero timan ilang nga ang pagsuwat aning ya, yu ug yo gagmay ra ni sila pagamay. Unya ang hiragana nga diya sa kilid kining ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi ug pi dagko ni sila pagkasuwat. Unya ang ya, yu ug yo gagmay pagkasuwat. Para ang mobasa makahibaw nga digraph hiragana diay ni sila unya dili masayop sa paglitok. Kung dako ang imong pagsuwat sa ya, yu or yo, imbis nga kya mahimong kiya, imbis nga kyu mahimong kiyu, dili na ka masabtan o kaha adunay laing meaning. Por eso, matnguni ang pagsuwat sa ya, yu ug yo nga gagmay ra ni sila. Basahon ko ang uban. Sa shi aduna tay siya, shu, syo. Sa chi, cha, chu, cho. Sa ni, nya, nyu, nyo. Sa hi, hya, hyu, hyo. Sa mi, mya, myu, myo. Sa ri, dya, dyu, dyo. Sa gi, gya, gyu, gyo. Sa ji, ja, ju, jo. Sa bi, bya, byu, byo. Unya sa pi, pya, pyu, pyo. Sa sunod nga mga slide, praktiso nato ni og suwat tagsa-tagsa. Andam na ba imong ballpen og papel? Atong tukion ang K-series digraph sugod sa kya. Ang kya kay dako nga ki, unya gamay nga ya. Mao ni kya. Ayaw parihasa ang gidak-on kay kung imong parihason ang gidak-on, parihas ani. Mausab ang pronunciation mahimong kiya. Kiya nga lahi ra sa kya. Busa, ayaw ni siya. Ang kya kay dako nga ki, gamay nga ya. Ang kyu kay dako nga ki, gamay nga yu. Kyu, kyu. Ang kyo kay dako nga ki, o gamay nga yo. Kyo, kyo. Practice ta og mga pulong nga nagamit og digraph K-series sa ilang spelling. Nindot kaayo ni para sa pagpadaghan sa imong bokabularyo. Palihog, repeat after me. Ang una, okyaksang. Okyaksang. Ang pasabot aning okyaksang kay customer. Ang sunod, kyonen. Kyonen. Ang kyonen kay kadtong miaging tuig, last year.
Ang sunod, QK. QK. Ang pasabot aning QK kay pahuway, diskanso, rest or recess. Ari na ta sa S-series digraph sugod sa siya. Ang siya, dako nga si, gamay nga ya. Siya. Siya. Ang syu kay dako nga si, unya gamay nga yu. Syu. Syu. Og ang syo, dako nga si, gamay nga yu. Syo. Syo. Unya, adi atay mga po nga nagamit og digraph S-series hiragana silang spelling. So, please repeat after me. Ang pilmiro, densya. Densya. Ang pasabot aning densya kay train. Ang sunod, cashew. Cashew. Ang cashew kay singer. Ang sunod kay shoten. Shoten. Ang shoten kay bookstore. Practice na tas T-series digraph sugod sa tya. Nga dako ang chi, unya gamay ang ya. Tya. Tya. Sunod ang tsu. Dako ang chi, gamay ang yu. Tsu. Tsu. Ug ang tyo. Dako ang chi, gamay ang yu. Tyo. Tyo. Og di atay bokabularyo nga nagamit og digraph T-series hiragana sa ilang spelling. So please repeat after me. Pilmiro is otya. Otya. Ang otya kay cha or tea. Ang sunod, chugoku. Chugoku. Ang chugoku, China or China. Nya sunod, chokin. Chokin. Ang chokin kay tinigom or savings. Ang N-series digraphs nagsugod sa niya. Unya ang niya kay dako nga ni, gamay nga ya. Niya. Niya. Sunod kay new. Dako nga ni, gamay nga yu. New. New. Ang nyo kay dako nga ni, unya gamay nga yu. Nyo. Nyo. Practice ta og mga pulong nga nagamit og digraph N-series hiragana sa ilang spelling. So, please repeat after me. Ang una natong pulong kay nyo. Nyo. Ang nyo kay ihi or urine. Unya, dunatay nya. Nya. Morning tingog sa iring or meow. Unya, ang ikatulo, new in. New in. Ang new in kay ang pagpa-ospital or hospitalization. H-series digraphs na ta magsugod sa hiya. Og ang hiya, dako nga hi, gamay nga ya, diha sa tapad. Hiya. Hiya. Og ang hiyo, dako nga hi, gamay nga yu. Hiyo. Hiyo. Unya dayon ang hiyo. Dako nga hi, unya gamay nga yu. Hiyo. Hiyo. Og atong bokabularyo sa digraph H series, ang pilmiro kay hyo. Hyo. Ang hyo kay graph. Unya, ang sunod, hyaku. Hyaku. Ang hyaku kay uskagatos or 100. Unya, ikatulo, hue, hue. Ang hue, hue kay maunitingog sa panaghoy or whistling, whistling. Og padayon ta sa M-series digraph sugod sa mya nga dako nga mi, unya gamay nga ya. Mya. Mya. Ang sunod kay mew,
dako nga mi, gamay nga yu. Myu, myu. Unya dayon ang myu nga dako nga mi, unya gamay nga yu. Myu, myu. Practice tag mga po nga nagamit og digraph M series hiragana sa ilang spelling. So, palihog repeat after me. Ang pilmiro kay myaku, myaku. Ang myaku kay pulso or pulse. Ikaduha, bimyona, bimyona. Ang bimyona kay pasimple or subtle. Unya ang sunod, myoji, myoji. Ang myoji kay apelyido or family name, last name. Ari na ta sa R-series digraphs, dia, dio, dio. Akong paglitok ni ini kay nagamit ko sa letrang D imbis nga R. Dia, dio, dio. Ang dia kay dako nga ri o gamay nga ya. Dia, dia. Ang sunod kay dio, dako nga ri, gamay nga yu. Dio, dio. Ug dayon ang dio. Dako nga ri, gamay nga yu. Dio, dio. Di atay bokabularyo nga nagamit og digraph R series hiragana sa ilang spelling. So, as usual, repeat after me. Ang pilmiro kay dew, dew. Ang pasabot sa dew kay dragon. Ang sunod, diori, diori. Ang diori kay ang pagluto or cuisine. Unya, ang ikatulo, shindyaku, shindyaku. Ang shindyaku kay ang pagsulong o paglusob or invasion. Ari dayon ta sa G series digraph sugod sa gya. Ang gya kay dako nga gi, unya gamay nga ya. Gya, gya. Unya ang gyu, dako nga gi, gamay nga yu. Gyu, gyu. Unya dayon ang gyo. Dako nga gi, unya gamay nga yu. Gyo, gyo. Og ani ay mga po nga nagamit og digraph J series hiragana sa ilang spelling. So, please repeat after me. Ang una kay gyunyu, gyunyu. Ang gyunyu kay gatas or milk. Ang sunod, ningyo, ningyo. Ang ningyo kay dal or muñika. Ang sunod, gyoza, gyoza. Ang gyoza mura nig empanada sa inchik pero ang tawag ani kay dumplings, dumplings. Padayon ta sa J series digraph sugod sa ja. Nga dako nga G og gamay nga ya. Ja, ja. Sunod ang ju, dako nga G, gamay nga yu. Ju, ju. Ug dayon ang jo, dako nga G, gamay nga yu. Jo, jo. Mag-practice ta og mga po nga nagamit og digraph J series hiragana sa ilang spelling. So, palihog please repeat after me. Ang una kay ninja, ninja. Ang ninja kay kanang ninja, murag Ninja Turtles kana mao na. Ang sunod, joshi, joshi. Ang joshi kay batang babae. Ang sunod, shinju, shinju. Ang shinju kay perlas or pearl. Tukion ta ang B series digraph sugod sa bya. Nga dako nga B, unya gamay nga ya. Bya, bya. Ang biu kay dako nga B,
Unya gamay nga yu. Byo, byo. Ug ang katapusan kay byo, dako nga bi, unya gamay nga yu. Byo, byo. Ani atay bokabularyo nga nagamit og B-series hiragana sa ilang spelling. So palihog, please repeat after me. Ang una kay sanbyaku. Sanbyaku. Ang sanbyaku kay 300 or 300. Ang sunod, byoki. Byoki. Ang byoki kay masakiton or sick. Unya, katapusan, biu-biu. Biu-biu. Ang biu-biu mao ning tingog sa hangin nga naghaguros, the whistling wind. Ari na ta sa P-series diagram sugod sa pya. Nga dako ang P, gamay ang ya. Pya, pya. Dayon ang pyu, dako ang P, gamay ang yu. Pyu, pyu. Ug ang katapusan pyo. Dako ang P, gamay ang yu. Pyo, pyo. Practice ta og mga pong nga nagamit og digraph P-series hiragana sa ilang spelling. So, palihog please repeat after me. Ang pilmiro kay kanpyo. Kanpyo. Kaning kanpyo mura nig pinauga nga sikwa. Kuan ni siya dried gourd gigamit ni Chinese medicine. Kanpyo. Ang sunod, pyon-pyon. Pyon-pyon. Kaning pyon-pyon kay ang pasabot ani ambak-ambak to hop or to skip. Unya ang sunod, pew-pew. Pew-pew. Mao ni tingog sa gihampas nga latigo, sound of a whip. Ang sunod nga parte sa atong lesson mao ang long vowel sounds. Aduna tay 5 ka vowels, a, i, u, e, o, ug kini silang tanan pwede gamiton para momugna og long vowel sound. Sugda nato sa vowel a. Ang mga hiragana sa A series, pwede taparan sa hiragana a para momugna og long vowel A sound. Atong unang ehemplo kay okasang. Okasang. Ang long vowel A sound nahimo kay nagtapad ang ka og a. Okasang, meaning ani inahan, mother. Kung dili nimo i-long vowel A sound, may nakag okasang, ang pasabot ani kay si Mr. Oka. So lain ang meaning. Busa atog yung A, klaro ang long vowel sound. Sunod nga example, ramen. Ramen. Kini kay ang pagkaon nga ramen. Og namugna ang long vowel A sound kay nagtapad ang ra og a. Ang sunod kay mama. Mama. Ang pasabot sa mama kay okay ra. Dili nindot, di sad bati. Kung dili nimo i-long vowel A sound, yun kag mama. Ang meaning ana kay murag nagtawag kasi imong inahan, mama. So emphasize jud ang long vowel A sound, mama. Og ang katapusan natong ehemplo kay wa, wa. Pasabot sa wa kay wow. Expression ni kung matingala ka og di ba masyak. Ang sunod kay ang long vowel I sound. Mahimo kini paagis pagpari sa bisan unsang hiragana sa I series ug sa hiragana vowel E. Atong ehemplo, kiroy. Kiroy. Nagtapad ang ki ug i. Pasabot sa kiroy kay dilaw or yellow. Shiteiru. Shiteiru. Ang shi ug ang i nagtapad. Ang meaning sa shiteiru kay nagkatap or spreading. Sunod, chisay. Chisay. Ang chi ug ang i nagtapad. Pasabot sa chisay kay gamay or small. Katapusan kay onisang. Onisang. Ang ni ug ang i nagtapad, ang pasabot sa unisang kay elder brother. Kung dili nimo i-long vowel sound, ang pasabot sa unisang kay demonyo. Mao nga importante iklaro ang long vowel sounds para masabtan og dili mausab ang meaning. Ang sunod mao ang long vowel U sound. Dimugna kini paagis pagtapad og U series hiragana og sa vowel U. Unang ehemplo, kuki. Kuki. Nagtapad ang ku ug ang u. Ang kuki kay hangin
or air. Sunod, fusen. Fusen. Nagtapad ang fu ug ang u. Ang fusen kay balloon. Kung dili nimo ilong vowel mo kag fusen, dili ka masabtan. Sunod nga example, guzen. Guzen. Nagtapad ang gu ug ang u. Ang guzen kay pagtukma or coincidence. Katapos ang ehemplo, senpuki. Senpuki. Nagtapad ang pu ug ang u. Ang senpuki kay electric fan. Ang sunod kay ang long vowel E sound. Duha ka paagi pagmugna niini. Ang pirmiro kay pagtapad sa E series hiragana o hiragana e. Jutay ra ni silang mga ingon-ani nga pulong. Ang usa ka ehemplo nato kay onesang. Onesang nga pasabot elder sister. Nagtapad ang ne ug ang e. Kasagaran sa long E sound gimugna sa pagtapad sa usa ka E series hiragana ug sa hiragana vowel E. Daghan ni sila. Pangalitan, ega. Ega. Nagtapad ang e ug ang e. Ang ega kay movie or sine. Sunod kay sensei. Sensei. Nagtapad ang se ug ang e. Ang sensei kay maestro, maestra, teacher. Ang sunod kay ore. Ore. Nagtapad ang re ug ang e. Ang ore kay pasalamat o gratitude. Ang katapusan kay ang long vowel O sound. Adunay duha ka pamaagis paghimo sa long sound O. Ang pilmiro kay pagtapad sa usa ka hiragana nga gikan sa O series ug sa vowel O. Dili ni sila daghan, jutay ra ning mga pulong ingon ani. Ang una natong ehemplo, oki. Oki. Nagtapad ang duha ka vowel O. Sunod nga ehemplo, kori. Kori o ice. Nagtapad ang ko ug ang o. Ang sunod nga paagis paghimos long vowel O sound kay ang pagtapad sa O series hiragana sa vowel U. Mauni kasagaran, daghan ni silang ingon ani. Una natong ehemplo kay Tokyo. Tokyo. Mauni ang syudad sa Tokyo. Ang pronunciation ani kay Tokyo. So nagtapad ang to ug ang u sa pilmiro, unyang ikaduha nagtapad ang kyo ug ang u. Tokyo. Sunod nga ehemplo kay zoo. Zoo o elepante. Nagtapad ang zo ug ang u. Ang katapusang yugto sa atong video lesson mao ang double consonant sounds. Mauning mga pinagahi nga paglitok. Gigamit ni sa pagpagahi sa mga letrang P, T, S, K ug CH. Himuon ang double consonant paagi sa pagbutang og gamay nga hiragana tsu sa atubangan sa consonant nga gahion sa paglitok. Ang consonant nga diretsyong nagsunod sa gamay nga tsu doblehon, so gahion sa paglitok. Mutan-aw tag mga ehemplo. Unahon natong tan-aw ang letra nga P. Ang mahilambigit ani mao ang mga hiragana nga nagsugod sa letra P. Pa, pi, pu, pe, po. Og pya, pyu, pyo. Ang pirmirong ehemplo kay happa. Happa o dahon or leaf. Tutuki ang spelling. Pirmirong hiragana kay ha. Unya gisundan ni og gamay nga tsu. Signal ni nga ang sunod nga consonant gahion paglitok. Ang sunod nga hiragana kay pa, nagsugod sa letrang P. Por eso, buot pasabot kay doblehon paglitok ang letra P. Happa, dili hapa, happa. Ang hapa walay meaning, dili ka masabtan. Pero kung moingon kag happa, buot pasabot kay dahon. Sunod nga ehemplo kay shippo. Shippo o ikog or tail, doblehon ang P sa po, shippo. Sunod, hapyo. Hapyo. Ang pasabot sa hapyo kay pamulong or speech, doblehon ang P sa pyo, mahimong hapyo, speech. Sunod kay ang mga T ug CH sounds, ang mahilambigit ani mao ang mga hiragana nga nagsugod sa letra T. Tachi, tsu, teto ug cha, chu, cho. Pirmirong ehemplo nato kay
kitte o stamp. Kanang gamiton inig padagsuwat ba. Ang hiragana nga nagsunod sa gamay nga tsu kay te nga nagsugod sa letra T. Por eso, gahion paglitok ang T, dublihon, kitte, kitte. Kung dili nimo dublihon ang T mo yun kag kite, lain ang meaning ani. Ang pasabot sa kite kay ari diri or come here. Sunod nga ehemplo kay matta, matta o naghulat ko or I waited. Mayon kaganig mata, ang meaning sa mata kay otro, otrohon, again. Por iso, klarohon gyud og paglitok. Sunod na tong ehemplo kay matcha, matcha. Klase ni sa green tea, dublihon ang CH sound sa tsa, matcha. Ang mahilambigit sa double S sound, mao ang mga hiragana nga nagsugod sa letra S. Sa, shi, su, se, so, og sya, syu, syo. Pirmirong ehemplo kay ang zashi, zashi o magazine. Dublihon ng S sa shi, zashi. Sunod kay masugu, masugu o diretso or straight. Dublihon ng S sa su, mahimong masugu, masugu. Sunod kay isyoni, isyoni. Pasabot ani kay magdungan o magkuyog together, isyoni. Dublihon ng S sa syo, isyoni. Ang katapusan maong double K sound. Apektado ini ang mga hiragana sa kakikukeko o kya-kyu-kyo. Unang ehemplo kay sakka, sakka o manunulat o writer. Dublihon ang K sa ka, sakka. Sunod kay shikke, shikke o kaumog or humidity. Dublihon ang K sa ke, mahimong shikke. Ikatulong ehemplo ang kekkyoku, kekkyoku o sa katapusan or eventually. Dublihon ang K sa kyo, kekkyoku. Di atay mga ehemplos mga pulong nga malain ang pasabot kung dili dublihon ang consonant sound. Pangalitan akka o aka. Ang akka kay pagkadaot o deterioration samtang ang aka kay pula o color red. Ang sunod kay hassen o hasen. Ang hassen kay 8,000. Unya ang hasen tuldok-tuldok nga linya or dotted line. Sunod kay itta. Pasabot miadto. Unya ang ita dia diri. Unya ang sunod kay dappi. Dappi o pagluno kanang kuan ba mga bitin og lukon nga muluno para motubo. Unya ang dapi walay meaning, di ka masabtan. Busa klarohon gyud nato paglitok ang mga double consonants para ta masabtan. Sumahon ta atong mga nakatunan. Ang basic hiragana table kay adunay 40 size ka basic hiragana. Ang diacritical hiragana 25 ka buok ug ang mga digraph hiragana 33 ka buok. Suma total 104 ka hiragana tanan. Daghan kay paminawon pero kung imong sabton giunsa ni pag-organize o pagtapok sa iyon ra mahinumduman. Og aduna tay mga long vowels o taas nga paglitok sa vowels a, i, u, e, o. Og aduna pud tay mga double consonants o gahi sa paglitok sa letra P, T, S, K og CH. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin nig paminaw og tanaw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuan ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.